November ni somni pani sang ni somni pali zirtop ni ania Bahzar clear tu te chibai ule nimin lama khovel thu thara pui hlemaya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu International Criminal Court ICC chuan man turin thupêk ka ti chhuaka Russia in ICBM mangin Ukraine ka boka chanchin bengver tak veve ani ICC chuan nimin khan Netanyahu le a Defense Minister Hlui Yoav Galant te chu man na thupêk arrest warrant ati chhuaka hetiani chuan Netanyahu le Galant te hi ICC member ram khovel mun sang sanga man thei anita tinani ICC hnuaya pre-trial chamber 1 judge pathum te chuan mishing tam tak poi khoi tu le indona huna khovel huap dan bo chia Netanyahu le Galant te hian puanga prosecutor Karim Khan chuan Gaza Hamas te an beina Israel ram shoi tu te hian heng poilian tak hian khoi ti in na puani ICC hian mi pui thlan lal ram shoi tu te laka man na thupêk ala ti chuak ngai lova Israel ram Prime Minister le Defense Minister hlui laka man na thupêk an ti chuak hian soya hlo hle ani ICC pom tu hi khowela ramza somni chuang omin hengrama hian an jin ani chuan ICC thupêk ang hian chu an jin narama police te chuan an lo man ngal thei ti na nia Netanyahu le Galant te ba ka hian Hamas sipai ho tu Mohammed Dave po ICC hian man na thupêk ati chuaka Dave hi July thla khan Israel sipai ten an that to ni in soyani thung ICC hian a hran pa in thupêk bo zui tur hian sipai an nei lova ICC member rama sipai le police te an ring ngal mai thina Mase ICC thupêk ti chua toa ICC member ram te hian an bo zui vek lo ti achiang hle thunga Europe ram chen khat abik takin France le Netherlands te chuan ICC thupêk hi bo zui an tum thu le ICC member ram te point thataka bo zui turin an du thu an soya European Union point EU ram te chu ICC thupêk hi bo zui turin an hriat tir bok ani US le Israel te hi ICC member an nilwa ICC chuan an thupêk anga Netanyahu le Galant man ani theinan hian Israel in ICC ro rel na pom kherangai lo antiani heti la hin Israel ram Prime Minister office chuan thu chua siamen ICC ro rel na hi juda te huan na thin lunga tanga chuak ani antia he thupêk awang hian Israel chuan ami te chan nana amhalang na chol pha don lo ti an puang ngal ani heti lai vekin US President Joe Biden chuan ICC judge te chu Israel in Hamas te laka inveng tura dignan nei palzut saka hetiang thupêk an ti chuak hi adem thu asaya Senate Majority Leader thar tur John Thune point Israel ram shoi tu te man na thupêk an ti chuak ani chuan ICC hi US chuan an hrek ang ti alo soilok to boka ICC thupêk hian ngai poimo hlo lowang ti achianga Netanyahu le Galant te hian ICC thupêk awang hian an chobaran thul lowang ti arin thei Israel ram President Isaac Herzog chuan ICC thutlok na chu ro rel na dik du tu te ta na hun thimani zealan tir tu ani atia ICC thutlok na hi zalen na le mi pui ro rel na aya ram hoi le fir fiek te lam tang ania khovel mishing te chunga su aswal na ni ti in na pu let ve thung ani ICC hian ni kum mars thla khan Russia President Vladimir Putin po man na turin thupêk ati chuaka ICC member ram Mongolia kalna man turin Ukraine President Zelensky chuan ngena mase Mongolia rama hen man chu soilo God of Honor an lo pezo ko ni kha chu wangin ICC in man na thupêk ati chua hian omzia nei te chiam lawang ti achiang sa rengani nimin lama kan soi to angin tunai takhi khovel in do pui pathum na achu amai hlo omlai berani ti ania US President Joe Biden an Ukraine in atakams missile mana phal saknuwa Ukraine train Russia chu ballistic missile manga ka ania Russia chon hi chanle ta ninga yang ti an soi ti kan puang to a nimin khan Russia chon ballistic missile satli anilo intercontinental ballistic missile ICBM anti mai khowela missile lian le hla omber class mangin Ukraine ka pa ICBM hi nuclear ral thuam man na tur le nuclear ral thuam manga beina chanle na tura duan ani deuh chungin Russia hian ICBM an ka chua hian bompa ngai conventional warhead an vo ni in soyani Ukraine in dona kalme ka US le khothangram ten ballistic missile man an phal sak nuwa Ukraine hian atakem missile le US siam Storm Shadow missile te kap chuaka
hi Russia na changlet nge yang ti chu khovel rin da na ni chungin ICBM manga Russia chanlet na hian khovel barak khai hle a khovel khoi hmuna ma mel ma be nan ICBM hi man alani lawa hei hian Ukraine in dona boruak sanjia ril chiang hle ani nimin khan Ukrainian Air Force te chuan thu chu siamin Russia hian Dnipro ko pui be nan missile chi sang sang mang an tia Russia rama Astrakhan biala tangin intercontinental ballistic missile kap chuaka Dnipro bial Ukraine sipai mun le ral thuam da na mun ten bitum ni in an soibok ICBM ka chuani chungchang hi Russia ram hroi tu de chuan an soilem lova hemi chungchang media ten an zona po Russia thu puang tu Dmitry Peskov chuan hemi chungchang a hian soitur ka nei lo ti in a chang ani Peskov chuan Russia nuclear ral thuam man dan tura thu thlung an nei anti danglam nuwa nuclear manga in dona thlen lo nan thei to pan chua ti soya keimani thu thlung noya nuclear manga in dona chua lo na turin kan thei top kan chua me kani ati Ukraine Air Force te chon Russia in missile ka chua paruk te hi an kap thavek ti an soya an ka thak jinga hian ICBM chua telem ti ro an soilova Russia beina wang hian Dnipro khopuya hian in tam taka chia industrial complex le tanpuina sem chuana hun te po chena sa hle ni in an soithung Russia po in nimin khan storm shadow missile panhian ka thak thu an soya ma se khoi mun angen ka thak ti an soilova Ukraine ramrichina angen ka thaka Russia ramrichina ti an soilawani kumni le chan viai tamanin do nuwa po Ukraine le Russia boina hian inbiang na do kan kil lam ala lang lo zela Ukraine chuwa tan puitu khathang ram ten ral thuam thazok manan phal saka Russia poina chanle nan ral thuam thazok a phor vele taboka hei ndo na hian ziom lam a in zualama panti hairuala ni lo ICBM hi kum somruk liam ta vela tangkhan khovel ram ro puite chuan an siam chuak tana pusi ro khuman bommit nayati mai missile ro rawa po alho omber kapla berle thokna bera ngai ania chutiang chuni ma se khovel khoi hmuna ma indona la mangai lawani hei mai hi ni lawa Russia hian nimina Dnipro kho pui be nan hian ICBM morawo chi bomhlo omle ka thlak mai har satak MIRV anti mai multiple independently targetable re-entry vehicles chu among tel ni in soyania MIRV hi ICBM morawo in abom lian bera pu nuwa MIRV kha du na lam hoizong zong in an thlo chua tir le ta a mel malam tan lo in dan ngai na om to lo tluka ngai ani hetiang MIRV technology po hi in dona an voi khat man na ni in soyani bok nimina Russia in Dnipro kho pui ka na na man hi RS-26 Rubes ICBM ni in hriat ani a an ka chuana hi Russia ram Astrakhan bial ni a hriat ani boka Dnipro tanga KM sang khat vela hla omani Rubes ICBM hi MIRV technology a thuam ni in kumsang ni som pakhat khan Russia in an siama kumsang ni som pani khan KM sanga zaria ta hla om target chu chiang taka fuin hlotling takin en chinania soito angin MIRV technology amana wangin RS-26 Rubes bom pakhata tang hian bom dang mangin mun sang sanga ka theya nuclear bomb po henga hian vo thei ani na a Russia hian nuclear bomb vo alo anti ani MIRV technology manga ICBM atanga missile dang ka chuale te hian an target chu KM sangkha zanga vela in hlat po ni se asang thawin an bom chevek theya a hlau om dan hi double mai po ni lawa athwa thum thwa li hle ani hetinga MIRV technology manga thuam ICBM hi USA in an nei ma sabera ICBM a MIRV an vo nuwa tuin hoi longa tanga ka chua thei chi ballistic missile an vo le a US nei nu loka Russia in an ron nei vele ngala India poinak ni 5 ICBM a MIRV hi an vo theina rei vele to a MIRV technology manga ICBM atanga missile dang ka chua le thlen thui thei zong hi official in khoi ram mai nan lapuang ngai lawani Ukraine Air Force so tu ten Dnipro be na Russia missile man hi ICBM man han ti hluai na a afin fiana nei lova Russia lamin engman soi chiang du bok si lova US intelligence lampoin ICBM man mangye yati in an fin fia thei si lawa wangin ni zan khan Ukraine Foreign Ministry thu puang tu hior hi tikhi chuan exa post siamin Russia missile ka chua hi ICBM ni phung ne nei nang hle a
mi thiam ten eng missile chiang ani anzir chiang mek ani ti apos le ani heti la hen Russia ram foreign ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan khothangram sipai te che dan enral thuam chhop dan anin Russia chon Poland rama missile defense system da na mun chu atul thu da be masak ber tu li sa da na rei to ni atia Poland rama NATO sipai te mun pui chu Russia chuan olsam takina kap mai don ni asoina vawani Zakharova hian nimin khan Moscow khopuya press briefing nein media machon line phone call adonga phone atanga ron betu mi pa o chuan ballistic missile manga Dnipro beani chungchang chu press meet te ma soilo tu rin ron rila hetianga press meet te ma a omlaya phone call adong hi chanchop nge thil thleng palve hrim jok ti po hriat thiam a har hle ani Bahzar lo thira wangin kan lo me